Katukad di Basol. Tinapalabas, iti panagsarita da ligaya ken dinggas. Nakuna ni ligaya asaan nga agsardeng amang riribok ken ni Astor. Ket mangaramid manan iti surat nga agkidkid daw iti dakkel agatad. Awan mabalin ni dinggas no di timang suporta ken ni ligaya. Kabayatan na. Kinumusta ni Astor ni Bigman nun ay patungpal da nga ti bilin na. Ngem napaay da itoy. Nakunamot ni Bigman ngay kan na ida iti gundaway ket di na ida apuraen. Iti sabali abangir napanda Jonas ken akong iti ospital tapno kasarita da ni Joy. Itagagayam denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Anya nga tan, no, umunagtan dita ospital, tagdamag ta. Sanan, amangan no makadlaw ni Joy kataglamang. Dito'y talatarwar. Aguray talangan iti mabalinta pagdamagan akong. Anya nga taramidan ta iti babae no makasarita ta. Ang pwede, nasaya takan ko na. Pakitaan ta iti mayat. Saan ta nga agpadlaw nga dadaka sa panggapta. Sige ti makam mo. Paganos ta nga rog nga aguray dito'y. Aging ga makasarita ta ni Joy. Basoronak, di tayo matlang masaraka ni Boy. Sapay ka sa pulak ni kwarta. Igatangan pa inito na iti balitok nga lahas. Wen nga rod! Kansanon ngay, awang kwartamon. Iso masapol na masarakan tayo ni Boy, Bigman. Sa dino nga tatayan na. Apay asan tayo makita. Awan mat nga minen ijay happy house ni Boss Astor. Kasanoy tan? Agsapol tayo Pautangan ak ti kwarta. Masapol na gumatang ti balitok nga lahas kay tad ko kanitona. Gastador kamat ngayon. Sige, pautangan ta ka. Basta agbayad ka to. Ariglado! Adayta, naikabil kon iti bagko ti kwarta nga inalak iti drawer ni Astor. Nalipatan na nga inkabil iti baul na. No kasta nga imutan nak, libasak akisayan ti kwarta na. Anya deraramida, Margarita. Ha? Ugo ha. Agrubrubuatak, rumwarak. Mapanak ijay beauty parlor ko. Irwar mo ti kwarta nga inalam. Ha? Anya kwarta? Irwar mo. No di mo kayat ti masaplit iti latigo. Ha? Kwa? Takawan nak. Awanan ka iti bain. Wen, gaputa imutan nak ita. Amumat anapuuran ti amin akwartak ija mansyon. Ngam imutan nak? Basol mo matlaang no apay. Kano nasaya at kakumaatao. Saan da kumaapuuran ti mansyon mo? Anak kairamanan dagiti urnong ko akwarta kan alahas. Kan aminan agamit ko anagningina. No di mo pala isublit ti kwarta nga inalam. Talaga alatiguan kan. Wen, isublik. Adayta. Sige. Ala umon, iselsel mo di tangangam. Awanan kay ti pain. Umanaw kay ti sango. Taamangan no saan laatong pati ipalakam kukan ka. Ne, Ma Margarita, apa nga may kaito kay Chin? Apa nga nagsanaay ka, ma'am? Kaya't mo tag kape. Saanan? Nagsanaay ka manan. Kasla na dagsan ti problema. Nagsanaay ka manan. Apay data? Anya nga men ti problema, ma'am.
Amom kadi, dagimay. Sa anak, anaragsak. Ni, anya ti kayat mo nga sa awan? Amom kadi. Kaya't kunti pumanaw ditoy. Gaputa sa anak nga ikabkabilangan ni Astor nga asawa. Ay, Anya nga tano pumanawak laengan. Agsi na kami laengan kan ni Astor. saan ka nga pumanaw, madam? Bebeam lang ni amo. Awam mate problema no maipapan iti makan, ta saan ka mat nga agbisid? Di nakpayan ikan iti kwarta. Saan nga buwalente kwarta, ma'am? Taadamat negosyum. Buwam lataan no saan na ka nga ikan ni amo iti kwarta. Tinapatagkat mangmangan ka? Naminsan laeng nga inikanak. Iso atakawag ti kwarta na. Hanggang naduktalan nakit din. Data nga ti madi, ma'am. Ipakadam ka ni amo, Lambe ang amat ngamin at apno ikan na ka. Saan mo nga takawan? Oh, Yang kaagsore, ma'am. Katpada sa mananti ag kay daw. Ay aywam ngamin ane amo. Amo, at dasurat ngayon tulot ay gwardya ijay gate. Para kan ka. At to'y. Sige, sigan timang basa. Pigsam tapno maawatak. Sige, amo. Astor Angel. Naska namang tadka iti 20 milyon a pesos. Tano saan? Bombain mi tiranchom. Ituloy ko abasahin mo. Nakasaganan ti bombami Astor Angel. Matay amin abakam kan aminan nga ayop ijay ranchom. Iti kanito nga agkadkad ka. Di mo gamdan ti agipulong iti pan nakabagi ti lintag. Tano agipulong ka. Ad-adan nga agparikot ka. Gapo ta ipablaak mi asika. Kat adda plantasyon na iti marihuana. Sino day ta nagsurat? Ituloy ko abasahin, amo. Adu kami, kat awan gaway mo. Isu anaskan ngagtungpal ka. Tano saan, mairaman ka amatay. May salaang abala. Tiagdiso iti batog tapusom kat mataykan. Ituloy ko, amo. Ipan mo ti kwarta iti asideg tinapuuran a mansyon mo. Iti tapaw ti maysa a bato. Ikanda ka iti dua nga aldaw kas pawayway mo. Sino day tamang butbutang kanyak? Anya ti makunami ti daytoy, amo. Panagkunak, isumot la day tatay nagkidaw ididamo iti kwarta. 20 milyon ti kidkiddawan da, amo. Naglalaingandan. Sino ti luklukwen da? Saan? Jak agtungpal iti kayat da. Ibagam no sikat yakin kapanunutan iti daytoy asurat, Margarita. 20 milyon tikit daw na. Imbarsak mo kanyak day ta kinunas mo a papel. Ibagam no sikat yakin kapanunutan iti dayta asurat. Awan amok iti day ta. Di nakpabasulan.
Kan anya ngamin dayta. Di kan agin kukuna. Awan amok iti dayta. Di ka agpabasol. Iti kanito amadoktalak. Asika ti akin kapanunutan iti dayta surat. Saan ka amapakawan? Kastagayam. Siyak ti atapan ni Astor nga akin kapanunutan iti dayjay asurat. Ma'am, No asino kat daytang awanan bayin. Taagkidkid daw iti 20 milyon a pesos? Ha! Dayta lamang laklaka ti amuda. kasanuitan, ma'am. Amang ano bumbaan dati rancho. Kat no saan ngagtungpal ni amo, amang ano paltugan da. Panagkuna kat dakala sindikato dayjay, ma'am. Sindikato. Wan, ma'am. Kat no saan ngagtungpal ni amo, amang ano amin tayo kat mairaman. Mairaman? Wan, ma'am. Amangan no mairaman tayo amatay. Kas ano nga rodan nga dinggas? Apay, itad ni amo te 20 milyon. Shh! Di mo pigsaan ti agsao. Ay, awan gayam niya. Baka mangag ni amo kat sa buwalete panag-awat na. Wan, Kas ano nga? jak amo. Mamate nga ta ni amo iya surat. Mariribukan nita. Di na amo no anya ti aramidan na. Ay, Tagtagarilatan dagimay. Amangan no mairaman kay ti daytoy abanag. Iso adi kalat na nagsasao may papan iti daytoy. Maawatam. awan tingkas. Nabasak ti surat a kinunas mo, Astor. No di mo tungpalen ti kayat dayjay asurat. Amangan no amin kami kat mairaman. Dagiti awanan bain. 20 milyon, Astor. Nagdakkel agatad tikid-kid dawenda. Duwalaeng nga aldaw ti pawayway anaited kan ka. Iti kanito adi ka agtungpal. Bumbaan dan ti rancho. Sayang pahay. Ken natured da. Ta siguro, kameng dati dakkel a sindikato. Kaniya. Dagiti awanan bain. Anya itan ti aramidem, Astor. Kastalat ta ka din? Agsen na ay kan agibalikas iti awanan bain? Astor, no di ka agtungpal iti kayat da. Nasaysaya at ngagtalaw kami aminan. Iti kasta, saan kami amairaman? Aniya. Addakan kadayta ang mangedang. No di ka agtungpal. Agmay-maysakan dito'y happy house a pumanaw. Agraman dagiti taom iti plantasyon mo. Kat pumanaw. Saan na mabalin? Ano kasta nga ruwad? Aggunay kan. Ited monti riniw-riw a kwarta a kid-kid dawanda. Tapno saan da ka apaltugan. Ayan ito na, Sonia. Adda na pan na ginatang, big man. Itad ko kumatalahas ang inatang ko para kan Kwana. Huh? Talaga, big man? Saan matla ang apeke ti ginatang mo? Saan? Puro abalitok. Apay, talaga ka din nga ado ti kwartam? Tamaigatangam ni Ma'am Donna iti balitok nga alahas? Wen, ado ti kwartak, Sonia. Sino ka riti ko na ni Donna ang ayatan na? Ni Manong Boy? Boy? Sino a boy? Ni Manong Boy Sa dino ti pagdadadan na. Ijay balay ti amo na ani Astor Angel.
Ha? Ni Boy? Wow, ni Manong Boy. Ngam, saan mo ito nagpakpakita ka ni Ma'am Dona? Ngamen, awandan. Kastaya? Kailiw nga rodan ni Ma'am Dona. Ngam, saan mo ito nagpakpakita? Ngam, oray awandan, ay ayatan lata ni Ma'am Dona. Saan na mabalin? Syakitan tayatin ni Donna. No mapaayat mo big man. Isungarod nga katangak na alahas. Tapno masidek tirik na na kanya. Hoy, big man. Lipata mo ni Ma'am Dona. Ta saan na ka ngay ayatan? Tististingan na kalaang. Kaya't nga laang mapanagnakan no talaga nga ado ti kwartam. Iso ang nagpagatang iti balitok nga alahas. Nya? Iso ang nasaysayaat no saan mo nga ito ti balitok nga alahas, big man. Ingka kat isubli iti gimatangam. Wano saan? Itad mon kanyak ta ilakok. Agraraman ka? Ngam, podno ti kunak, big man. Tististingan na kalaang ni Ma'am Dona no talaga nga ado ti kwartam. Ngam, kinapodno na. Awan matlaang magimulam kan kuana. Wen, ma'am, agsublin to kano ni big man, tayo so mismo ti mangyawat kan kay ti balitok nga alahas. Agap apura ngamin, idi may. Ada kano ngamin sapsapulon da tao. Awan bibiyang ko kan kwan. Awatam ka di ti balitok nga alahas, ma'am? Saan kong awatan? No di kat ipanayon ko pa Ha? Ala, pagay-ayaman mo ton tirik na, ma'am. Nagdakla tao day jay. Mga numauma kat ibasibas na ka. Anya? Di kang katawa kas na, ma'am. Mga no ibasibas na kang agpaiso ni Big Man. No maamuan na apagang angawam laang tirik na na. Anyati ko na ni Amo, Ma'am Margarita. Awan limpyo ana isungbat na. Ajay lapong tut na ti agado. Delikado tayo no kaskasano, ma'am. Kan sayang ti rancho. Kastamat tayo dagiti tao ijay. Mairaman da no kaskasano. Dayta ti papanan ti kwartana. Mapan iti sindikato. Ha! Awan sirbi ti ado a kwartana. Gaputa saan ko apakairanudan. Sabali ti agnomar. Ma'am, Nasken nga agtungpal ni Astor. Ta mga nupudno a mairaman tayo. Ligaya. Ang mga noan niya ti ibo nga ti kasta nga inaramid mo. Tatang, Ang mga no agbalatagken ka. nakasag-ana ak tatang. Sangwak ni Astor no bilang. Ay, anak ko. Uray si kakit naturid ka, mait. Timawid mo't lakin ka ti anak mo, ani boy. Naturid mo't laang. Tatang, Pangaasem, anak. Agan andad ka. Tanay, siyak ti madandanagan kada kayo nga agina. wen tatang. Panunutem ana imbag dagiti addang mo, ligaya. Amirisem ana imbag. Tama nga no day tamot ti pakatayam. Awan pagdanagan nyo, tatang. Anak, tinagbasol. Kat ni Apo Diyos ti makaamu amang dosakin ko na. Iso apa nga asem. Tano mabalay. Kat isardeng mo ti panagibalis mo. Saan analakati inaramid ni Astor, tatang? Iso anasken nga ipariknakken kwa na ti kinadakas na. Anak, lakaya kon. Kat numapalain. Agmay-may sa tayo kumana sa nga pamilya, anak ko.
Agbyag tayo ang natalina ay kinaragsak. Isu pa nga asem, anak. Lipatem kuman ti agibalas. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.